nkuru ya leta. Bwana Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo. Madame Consolée Uwimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu. Bwana Jean-Claude Musabyimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Dr Jimmy Gasore, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Madame Paula Ingabire, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation. Bwana Gaspard Twagirayezu, Minisitiri w'Uburezi. Dr Jean Damascene Bizimana, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Dr Ildefonse Musafiri, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Dr Sabin Sanzimana, Minisitiri w'Ubuzima. Ambassadeur Christine Nkurikiyinka, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Bwana Prudence Sebahizi, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Dr Valentine Uwamariya, Minisitiri w'Ibidukikije. Major General Retired Albert Murasira, Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi. Bwana Richard Nyirishema, Minisitiri wa Siporo. Dr Jean Nepo Abdallah Utuma Twishima, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Mu banyamabanga ba Leta, General Retired James Kabarebe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere. Bwana Richard Tusabe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Madame Mutesi Linda Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Bwana Eric Rwigamba, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Madame Marie Solange Kayisire, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Madame Claudette Irere, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi. Dr Ivan Butera, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Bwana Olivier Kabera, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Madame Sandrine Umutoni, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Mu bandi bayobozi ni Dr Doris Uwikeza Picard, Umuyobozi mukuru w'Urwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere RGB. Bikorewe i Kigali ku wa 16 Kanama 2024. Itangazo. Ashingiye ku iteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, none ku wa 16 Kanama 2024, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abagize guverinoma n'abandi bayobozi mu buryo bukurikira. Abaminisitiri: Madame Judith Uwizeye, Minisitiri muri Perezidanse ya Repubulika. Madame Ines Mpambara, Minisitiri muri Primature. Bwana Yusuf Murangwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Dr Emmanuel Ugirashebuja, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta. Bwana Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo. Bwana Madame Consolée Uwimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu. Bwana Jean-Claude Musabyimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Dr Jimmy Gasore, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Madame Paula Ingabire, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation. Bwana Gaspard Twagirayezu, Minisitiri w'Uburezi. Dr Jean Damascene Bizimana, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Dr Ildefonse Musafiri, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Dr Sabin Sanzimana, Minisitiri w'Ubuzima. Ambassadeur Christine Nkurikiyinka, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Bwana Prudence Sebahizi, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Dr Valentine Uwamariya, Minisitiri w'Ibidukikije. Major General Retired Albert Murasira, Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi. Bwana Richard Nyirishema, Minisitiri wa Siporo. Dr Jean Nepo Abdallah Utuma Twishima, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Mu bandi bashyizweho n'abanyamabanga ba Leta: General Retired James Kabarebe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere. Bwana Richard Tusabe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Madame Mutesi Linda Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Bwana Eric Rwigamba, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Madame Marie Solange Kayisire, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Madame Claudette Irere, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi. Dr Ivan Butera, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Bwana Olivier Kabera, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo.
Madame Sandrine Umutoni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Mu bandi bayobozi bashyizweho ni Dr Doris Uwikeza Picard umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Bikorewe i Kigali kuri kuwa 16 Kanama 2024. The rank of many political leaders in Africa are thieves. Nizere ko atari ubwa mbere ugiye kumwumva, kandi nizere ko atari ubwa mbere ugiye kumubona. Amazina ye yarambuye ni Patrice Rocho Otieno Lumumba. Yavutse tariki 17 z'ukwa karindwi 1962. Umugabo uzwi cyane ku mugabane hano wa Afurika, uzwiho kuvuga amagambo akomeye cyane ndetse ahindura byinshi hano ku mugabane wa Afurika. Pierrot Lumumba. Amashuri yabanza yatangiriye mu kigo cyitwa Usenge Primary School, akomereza muri St Patrick Primary School mu 1975 ko yari asoje amashuri yabanza. Segonderi yatangiriye muri Pumani Secondary School, akomereza Ishingura icyangira umugabo kimwaka ifaranga n'icyangira inkumi mu mugabo nawe uti nta bugabo nta faranga. Hari ibintu ntihabura abantu, ntari abantu ntihabura ibintu, umuntu ntari ibintu n'abantu bamwe ubu ni ibintu. Hawo gize n'icyangira umugabo kimwaka ifaranga n'icyangira inkumi mu mugabo nawe uti nta bugabo nta faranga. Hari ibintu ntihabura abantu, ntari abantu n'ababura ibintu. The rank of many political leaders in Africa are thieves. Nizere ko atari ubwa mbere ugiye kumwumva, kandi nizere ko atari ubwa mbere ugiye kumubona. Amazina ye yarambuye ni Patrice Rocho Otieno Lumumba. Yavutse tariki 17 z'ukwa karindwi 1962. Umugabo uzwi cyane ku mugabane hano wa Afurika, uzwiho kuvuga amagambo akomeye cyane ndetse ahindura byinshi hano ku mugabane wa Afurika. Pierrot Lumumba. Amashuri yabanza yatangiriye mu kigo cyitwa Usenge Primary School, akomereza muri St Patrick Primary School mu 1975 ko yari asoje amashuri yabanza. Segonderi yatangiriye muri Pumani Secondary School. The rank of many political leaders in Africa are thieves. Nizere ko atari ubwa mbere ugiye kumwumva, kandi nizere ko atari ubwa mbere ugiye kumubona. Amazina ye yarambuye ni Patrice Rocho Otieno Lumumba. Yavutse tariki 17 z'ukwa karindwi 1962. Umugabo uzwi cyane ku mugabane hano wa Afurika, uzwiho kuvuga amagambo akomeye cyane ndetse ahindura byinshi hano ku mugabane wa Afurika. Pierrot Lumumba. Amashuri yabanza yatangiriye mu kigo cyitwa Usenge Primary School, akomereza muri St Patrick Primary School mu 1975 ko yari asoje amashuri yabanza. Segonderi yatangiriye muri Pumani Secondary School,